ye wo ye nuaba Mimi animu a ewo ye nchen wo ha sabre Mimi mi saw ene wo hwe modemo akotoko boye ene results a nsa kan ya say na obekafa ene akansi ho di kan me de asida be manyame game na ye hu de course so ya bobo pa na so lack no na Indian boy nti de be ya ne se ye be ko yakoye yedwuma ye na ya samba Mami misaw na wo hwe ye player bi ti say Latif Anabila say na hu ni fa Latif modern bone wo form kra Latif ana minim no Ash Gold na nye ono na me hu no kotoko no minim say team no edru say no ana said den and sometimes you me tie nkrofo about Latif performance or the back kotoko na no mo ka bibi say Latif ni nye obi a or midfield no or ye attacker bebre ono ne de ne say obenye obi obeye adwuma no ama no midfield na unyo obi to say Justice Bray mu ni we mu na no mo ye adwuma no mo de ma no ono no the type of player no but so far na ye nya bi nka de meka chemi nuane se nka onkeka ne ho kakra club ya no obo no onkeka ne ho those days ye ko Ash Gold ye bokotoko Anabila ye bokotoko Ash Gold but ye ko fa ne ba ye no me hu sa performance nti mesle no me pa ne chonkeka ne ho kakra ma ye yo ene emera asiminia ba mi say ebenya good results